ane muallif rahimahullah den bayan korawani dihabana filawale namaduga sunnat nge sunnata ekama mige maane nun mi sunnate kiyafa sunnata dukolashe nge mi namaduga sunnata namada khasavegen wa rukuntaka wajibta bayan koraw mafhuga rukuntaka wajibta bayan koraw mafhuga den mi bin baz rahimahullah mi bayan korawani sunnata e sunnata ki namaduge rukunenno adi wajibe vesno ei mi sunnatakan ahamiyat kan di mi sunnataka farwatere mattaka shaykh rahimahullah mitaga me bayan korawani mi sunnatake kiyafa dukollagen nuwane ge mi sunnakan dattake kiyas ewa mi sunnatake tereen furatama sunnate goduga bin baz rahimahullah bayan korawani al istiftah ki koba ميارو حرم من تكبير كي مفهو الله أكبر كيا حرم من تكبير كي مفهو قدنجناني استفتاح مي استفتاح مكياني أصل نماذج هلوان الله أكبر كيا حشم من مفهو دمي نماذج هلواني استفتاح دميجا هما وارد وفاوا بيارو سيغاتن هنن هم يجترن كمس السيغاي هما مي أما مي استفتاح كيو مي سنة misalnya kan handa netige mega noki unasus namadu sakhawana kusada jahan jehnata misalnya kan handa netige mi dual istiftah noki ejia nujhen ama e sunnatengi ekam ege maane no ek noko duka lashike demmi annani ruku kurumuge kurinna rukuge fahun qiyamuge kolan hunna hidu waimmati kanai bawage mematiga kanai mematiga bawage hurum यार मितागा रुकू कुरुमुगे कुरिन्ना रुकू अफहुगा असु शे बिन बाज रहमतुल्लाह के रावी मिताबी एक माने की शे रहमतुल्लाह देखे वडागा नागतुगा नमादा फेशुम कुरिमस नमादा फेशुम अफहु हशम बदफा रुकू कफ्फा दिन समी अल्लाह लिमन हमिदा कियाफस मेमतिगा आई बेबु एई मिमसलागा शे बिन बाज रहमतुल्लाह देखे वडागा ना वइंगी एमे एरावीगा शे विदालवनी ए den mi hasham badegen hunna eruga mi vai mati vai memati ge bawafa vai mati ge kanabbe vai mati ge kanabbe den algonu kuri ge bayan ko difan e hifat je mi sunnatum war degen ki hisabe ge ka eka mi sunnaten ei vai memati ge be vai mati kana bawafa memati ge be den timwana sunnate gotuga bayan kono furatama takbiru gayya ruku kurumu gayya rukun tedwa hinduga furatama attahiyat fahuga timmana rakwata kola tedwa hinduga atuge ingilita khairiko sidala mihara atuge ingilita mihin durukoshenno khairiko teda sidala mihin vesnu sidala mihin teda bahattafa mi khoda hamaya koba ama asleki khoda hame noni kamfatuge madobaya hame miha hisab ufulu den mi misalaka mi ufula eru em hataru tanen annana namaduga ay ufulenji em tikudin warrangala mi daskolemba forotama takbira fo e mane ki haramman takbir kiyaru haram ay ufula eruga emme kodawegen jehene koda hame ufula sa bay mi ngada mi kodaka mi ngada asham banna e sunnata khila aslaki ay ufullaman ki hasabaka emme kodamenu koda hame den aisa kamfatuge madobe ami ekama komhen laje bay mihun mi sunne furema koram wege waram mi farwateri wam wege gos kamfatuge hame jassana mi ingili kommen uje kamfatuge jassana ekam andaza ko fa kamfata hame den mimim de misalaka kamfata gor fahatak gos yas khilaf bay mi misalaka enaga gotak gos mi kamfata gor fahatak istani e sunnata khilaf emami ay pahatten ni kine atuge ingilitan hunnam wani sidala eha duru konnennu kaariko den mi koda hame noni kamfata hame ufilafa Allahu akbar ema ay ufilen jehni mi gota ay ufilen jehni namaduga hataru tanek furatama tanaki koba ei haram takbir kiya dewan tanaki ruku ga oifa sami Allahu liman hamida kiya timmana halat timmana wagutaki rukun tedwa hiduga ruku kurayruga adimidi etanduko
فرطما تكبير بدين ركوع كرايرو استانجهني الله ورجنا ميهم ميوس دوكلا هم حشم بدين غرف هم الله أكبر كيا أي نوفل داني එකමක අස්තු සුන්නේ ගොතකි හම කුරින් මෙදෙන්නේවි මින්ගඩ හම මි රුකු කුරුමුගේ කුරින් අයින් උෆුලා දෙ රුකුව දෙන් සමි අල්ලාහ් ලිමන් හමිද කියාෆ තෙදුවා එරුග අයින් එමින් වරන් උෆුලුම් හතරවන حالتකි ෆුරතම අත්තහියතු නිම්මාෆ තිම්වන රක්වත තෙදුවා ෆුරතම අත්තහියතු නිම්මාෆ තිම්වන රක්වත තෙදුවා එරුග අල්ලාහ් අක්බර් කියාෆ අමි නමාදුග මි අයින් උෆුලෙන් ජෙහෙ කොඩා හැමෙන් අයින් උෆුලෙන් ජෙහෙ හතරු حالتකි දැන් බයාමේ ගන්නේ රුකුआ සජිදාග එෆහරවර ඉතුරු තස්බිහ කියු ඒ කුරින් බය මිසාලක සුබ්හාන රබ්බිල් ආලා එෆහර කිමකි වාජිබ එවර ඉතුරු කුරමකි සුන්නත සජිදාග සුබ්හාන රබ්බිල් සජිදාග සුබ්හාන රබ්බිල් ආලා රුකුග සුබ්හාන රබ්බිල් අදීම් එෆහරවර ගිනෙන් කියුමකි සුන්නත දැන් ෆහිග්ග මෙන රුකුන් තදුම ෆහු රබ්බනා වලකල් හම්ද වර ඉතුරු ربنا ولك الحمد مل السماوات والارض den itor e bayame anna bayata ki ei sunnati den ane hama egota mi rabbi ghfirli ane desa demetu inneruga rabbi ghfirli efharavure itor takrar kuru nun noni evure itor den rabbi ghfirli warhamni wajburli warfani den mi anna duata itor kurmaki ei sunnati den hayaka mine rukuga onna hindu bo borakatta enhamege beevu saka baymi horadana bo mi hillifa noni bo mi tirivefa em ei sunne gotaki aslaki bola borakatta evvara sida wagota hadis kainani fentatte mi fengalalies evs kolaka nodan ehaves level ko em bora boda balalaman bay waragina fara dimaka bay befulu ama roko gonnergo bo horadan hillifa noni bo horadan tiriye bola ಬೊರಕಟ್ಟ ಸೀದಾ ವಾಗತ ಎದಿ ಕುಡಕ ಜೇಹನಿ ಎಹೆ ಮೀಹೆ ಗೆಹಿತರಿಕ ಮಾಕ ಕುಡಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಲ್ಲೆನ್ ಜೇಹನಿ ದೆನ್ ಹತೆಂಗ ಸಜಿದಾಗ ಒನ್ನ ಇರು ದೇವಳ ಬುಷಿ ಅರಿಕಟ್ಟಾದರು ಮೀಂದಿ ಅರಿಕಶಿ ಎಮ ದೇವಳ ಬುಷಿ ಅಸ್ಲಕಿ ಜೇಹನಿ ದುರುಕ එකමක ඒ ජමාතුවේ කුරාරු ගණකයි උදකු නුවාව එකණි කුරාරු ගම මිහිංගම දුරුකුරු අරිකට්ට ෆේකුරම බඩු ෆෑග ෆලමස් කඩා දුරුකුරු බඩ බය මිහුගේ කල බය මිහුගේ කල ෆලමස් කඩා බඩ කාරිකොගෙ තිබේ එම බඩා ෆලමස් කඩා වස් දුරුකුරුන් දෙන් මි නනි ෆෑග ෆලමස් ගඩු කුඩ කලවා මිහා මිසලක මි ෆහත මාබඩ මිහින් ඇස මිහින් වර කුරු හිසාබෙක මිගොත සජිද කුරඤ්ඤා ෆෑග ෆලමස් කඩා මි කුඩ කලවාය ගායවානි දො එම ඒ මි හුරිහා තනේ mi ulabushi mi durukuruma den mi banda mi faga falamaskada durukuruma den falamaskadu kudakalwaya durukoggenatu ei sunne gotaki sajidaga onneiru de ulabushi bimmati baykutin tibe miharus mihingama de ulabushi am reach bimmati ge jassana ei bay hadistege bar nahi koraba fe gota otu mi ulabushi hunnan jene bimuga nojassa bimun hilla funnan jene اوكي دين عشان نوي فرتما التحيات دسيت دميدوغا ان ايرو وات فاتيل متيغا ඉෂීනුමා කනාත් ෆාතිල කොළබ් බහට්ටයගෙන් ඉෂීනු එම ඉෂීන් දෙවෙඤ්ඤා මිගොතක්ද මෙර ෆාතිල වාත් ෆා මතීග ඉෂීද දෙන් කනාත් ෆා කොළජ්ජහයි ඒ යහබන් ආමුක මෙදුවත් තහියත මි තිබේගොයි de misalaka bay fahara fatila bihim qolan nujehnya den wi waraku eme egotan ishinuma ki eives sunnate hataru rakwatuge namada tindako namaduga fahu attahiyatuga tawarrukan ishinuma ki egotun ishinna tanuga ishinde ide kanatu faage dashun watufa nere kanatu fatila kolajjahage erina nama reach fa mihi nerefa bimmatiga ishinde den ane famatiga eharu fawatahiyata mihar mitibego den minni ane furatama attahiyata devana attahiyata shahaden ingil je ishara koro mindo ama de attahiyatu ges mi aslu ingil hunnam wani qibla nge mi ishara kuraruga atuga huriha ingil take lappa mindinu
lappafa mi boduwa igiya medu igini migota bay hadista gaisene migota wab bole sakalen hadafa den migota gibele sida igili ishara ko den noni boduwa igini mi gili matiga be mi degotam sabitu den mi gili hunnamani sidala gibele mihem vesnu marke gibele sidala hunnamani den egatun attahiyatan ishinu feshuniswar manake attahiyat feshuniswar engos nimenden isharatuga demi huruma dua qurair ingilin haraka ekko emeka den haraka qurair gos balamwane baymi misalaka migos haddu fanala gos sutibeni baymi mi mer haraka kurume pudairuga ei waslu wara kodako gibelei nukatawa sa baymi mihi ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಿಬಿಲೆ ಕಟ್ಟ ಅಂದಾನೆ ಮಚ್ಚ ವ್ಯೂಸ್ ತಿರಿಯ ವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬೈ ಮಿಹಿಂ ವಬ್ಬೋಡು ತಕ ವ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಅಸ್ಲಕಿ ಸೀದಲ ಬಹಟ್ಟಾಫ ಮೀ ಬಿಗ ಶೇ ಅಲ್ಬಾನಿ ರಹಮಲ್ಲ ಮಿ ಸುನ್ನತ್ ವರ ಗದೆ ಹುನ ಶೇ ಅಲ್ಬಾನಿ ರಹಮಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಫದೋ ಕಿಯಾ ದಿ ಶೇ ದರಿವರಂಗೆ ಬಹುರಿ ಶೇ ರಹಮಲ್ಲ ಮಿ ಸುನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರಿಗೋ ಕಿಯಾ ದಿ ಫಸ್ ಎ ಮಸ್ಲು ಮಿ ಹರಕ ಕುರನಿ ಗಿಬಿಲೆ ನುಕಟಾವ ಮಿ ತಿರಿಯ ದಾಯರುಗಸ್ ಕೊಸ್ತ mi haddufa macca daayro gibulen katan tiriya daayro gibulen katan dawarakan kuda ko den balani attahiyatu ga balani ko inge migiya enum wagutta ga balani sajada jaha tana furtam attahiyatu ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ka defan ga alun ga macca salama kiyoma baraka illam ga dua kurma ibrahim alayhi salam ikal kuring algona midenne gota nabiy sallallahu alaihi wasallam macca inna ibrahimi salama kiyoma ki ei furtam attahiyatuga sunnate den fahu attahiyatuga dua koru ekkale alwade munimen hataru kamako rakhatar kam edum foga den dua koru ei ituruwa bayaki ei sunnate den fatis namada hukur namada id namada istisqa namada maghrib namada isha namaduge furtama derakwatuga adu harko kiyewu edu sunnatengi adu harko kiyewu ni namatakulu adu harko kiyewu den mendur namada asr namada maghrib namada timma maghrib namaduge timmana rakwata isha namaduge fahu derakwatuge sirrun kiyewu ema e sir eves sunne kame den fatiha surata par itura qur'an kiyoma ki sunnate den algon merega wane bayan ko fatiha sura kiyoma ki ei rukunegi ei satara fahar repeat wana duwale ko satara fahar repeat wa rukunegi emma surata fatiha kiyoma ki rukun ekama evure itura qur'an minwara kiyoma ki sunnate ekama ki misale ka miheku surata fatiha kiyawa handan netigi qur'an minwara nukiya devuni rukuwa nekine ka furem qur'ani kusade jahan jehe neta nujehen ei sunnate nukure unas ege badaluga kusade jahaka nujehen den imam miha mamu miha ekani namaz qura mihun ruku intedu rabbana walakal hamdu awra itura kine kunimis bayan wege higajje adivis ege terende ruku ga onneiru diyatuge ingilita durkollage ruku ga onneiru me rukuga onneru haro kaku matiga ingalaru astu ingilita hunnamani durukoffa ingilita durukoffa kaku matiga beemmo kaku matiga die baba ingilita durukoffa bay yar bay mingura mihemles noni mihemles gaak astu sunne gotaki ingilita durukoffa kaku matiga beemmo ei sunne gotaki adi minuves mama ituru sunnetta ve